Luka bungli Jesu khiemna Jesu khasiangthou in adima Jordan lui a kipan akik nona diabul khiem kom in gamdaya nisom li khapi in a hi huai ni te in bangma ane ke hi atopin agil ahong kyalta a diabol in akyanga pathian tapa na hi le hiai suang tang ho suak sak tuang ho suak ding in thupia in achi hi Jesu na kyanga tang ho kya in mihing ahing ke ding pathian kam a thupot in ahing zo ding chi gel ahi chi in adong hi huan tang sang taka apai api to a mit phiat kal lo in khovel kam ting ting a yan sak hi akyanga hiai ting ting tung a thunei na le athupi na ka hon pe ding ka kyanga pia ka hita hi ka ut pe kyanga leng ka phe zel hi huchi in hon bia in la avekin nang a ahiding achi hi Jesu na kyanga atopa na pathian na biak ding na biak ding a ama na kya na sep ding ahi chi gel ahi chi na dong hi wan Jerusalem a apia temple tung zum a akoya akyanga apathian tapa na hi le ya kipan ki kesakin nang ma hum bit ding in natung thu a zo a ngal te thu apeding a amau khut un amau a khut un a hon dom ding u huchilo in zo na khe in suang na sui khading chi gel a hinga la a chi hi Jesu na kyanga atopa na pathian zet ken chi gel a hi chi na dong hi wan devil in a khem na ding teng a khem khit in alem tan hun chiang a ding in apai santa hi Galilee gam a Jesu na se Jesu na sem pan kha thil hi theina in Galilee gama Jesu apai non ta a atan chin huai kim gam ting a athang ta hi huan synagogue te a thu a hil zel a mi teng teng phat in a om hi Nazareth a Jesu de lo in a om huan a hin na a khan let na huan a khan let na huan Nazareth a hongtung a sabat ni a hi dam ngi ngei na bang in synagogue aluta simding in ading hi akyanga zol nei isai lai bu apiawa aman lai bu zela phela huai thu kigel na lai tak asimi liang vai te kyanga tanchin hoi gen ding a nahon se ziakin katunga topa kha a om aman ahon sol salte kyanga apa phatna thu le mit to te kyanga mit wak nei non na thu gen ding simo thuak te pot sak na ding topa lungkim kum thu gen ding en chi huan lai bu aziala na sep sakpa apenon hi atuta hi huan synagogue meeting teng amitung a atuta ami a mit atunga atuta hi akyangwa yai le ai siang tho thu tu ni in nazaku atung tang atang tung ta chi na gen pan hi avekun ama aphat uwa akam swak he pi na thu te lamdang asama ma u hiai mi Joseph tapa a hi ke a hiya a chiu hi amana kyangwa ano hiai thu pil thu doctor nang le nang aki hi dam in kuparna nathil kana zak pe u hiai nangma kholam le khalama leng hi in chi in hon chi khong ding zon hi vewa a chi hi ama in chi tak takin ka hon hil a hi zol nei kwa ma hama kholama pa toy na om nge ke hi huchi in diktak in ka hon chi a hi Eliza damlai a kum thum le khaguk van abin a khovela kyal nak pi taka ahong tun in Israel gama mi thai tampi a om uhi himale ala kwa ma kyanga Eliza sol a hi ke Sidon gamlama Zerafet a numei mi thai kyang kya a sol a hi zo huan zol ne Elisa damlai in leng Israel gam a phak tampi a omwa himale ala kwa ma hi siang thoin om ki Syria mi naman kya hi siang tho in a om zo hi achi hi huan synagogue meeting teng in hiai thu te azak tak un a he ma uhi ading so wa khwa a kipan in ason khia wa pai khiak ding in a kho u om nan mual pang a
api uhi himale ama alakwa apai suaka apai mangta hi pasal doinin pai hi damna huan galili gama khwa khat kaparnium ma avaho sukhi sabat ni in mi te thu ahil hi thunei tak again zakin athuhil lamdang asama ma uhi huan sinuga doinin pai mi khat ana om hi ama ongai takin age kawa Nazareth Jesu ko le nang bang ahia ikizol na om hon hi mang thang ding in na hongmo nang ka hon thei Pathian Laisiangthou na hi achi Jesu na taya dai in la asung akipan potin achi huan doin alaya ahi puk hi na lo in asung akipan apota hi huan avekun lamdang asama mawa bangthu ahia le thunei taka thil hi thei tak in doi nin te thu apia apo tu chi in aki ho uhi huan huai kim gamting atan chin athang ta hi Simon zi le nu Simon zinu le mi tampi hi damna huan athawa sinagoga gipan apota Simon ina aluthi Simon zi nu nakpi takin akhosika huchi in ama ading in ana nget sakui akyanga ding khosik ataya adai tahi athopa anau asep saktahi huan nitum kwanin anat na tuam na tuam ana damlo nei peuma in akyanga ahon piwa avekun atungwa akhut akoi chiat ana hi damzel huan doiten ling Pathian tapa na hi chia ki kowin mi tampi sung ki pan in hongpot ui huan amau ataya Chris ahi chi athei ziakon apau aphal ke hi sinagoga Jesun thu gen huan khowak takin apota kwama omlo na muna aho mi pi ten azongwa akyanga ahongwa amau apai san lo na ding in let atumuhi himale akyangwa khodanga leng Pathian lalgam tanchen hoi kahil ding ahi huai dinga sol kahingala achi huchin Galilee gam sinagog te thu ahil ta hi